Pa kako se borite protiv ptičjeg gripa? Pa borimo se protiv ptičjega gripa. Znaš kako se borimo? Moramo se boriti jer ptičji grip, oni vele, nije dolazio ovdje. Ja ti garantujem da je dolazio i da se unazad nekoliko godina umiralo od ptičjega gripa. A ljudi su mislili da ih ubije kap. Ne ubije kap. Jer ptica ne može pokazati, ona nema pokazatelj da je prehlađena. Ptica ne umije da kašlje. Ptica nema ni velika pluća, to su mala pluća, manja od krila. Jer da je su veća od krila, ona bi lećela plućima. To ja znam jer je mene brat u Italiju. Znači kako, ja sam čuo na televiziju, a i na više medija, stranih medija se sluša, da njega uništava, znači najviše ga uništava vatra. Jer on ako pečeš ti preko 100 stepeni pticu, ako ufatiš, ona preteć prvo ne može, virus u nju ubija. I ja sam se sjetio s mojim pašanogom Duški, da mi počnemo da palimo i ja sam odlučio da ovo moje selo, pribježište, tako se ovo selo zove, da ne dam da ga uništi ni ptica ni bilo koja druga stoka. I onda smo počeli da ulazimo u staje gdje žive ptice, u prasadarnike gdje bi se sakrila ptica kad ona vidi da je napadam ja i moj pašanog Duški, znači mi smo počeli jednostavno da zapaljujemo pticu. Ona je pokušala da bježi, ali krila je izgore odmah, pošto krila su najmekši dio ptice i ona pada, onda izgazimo nogama ako baš ne izgori. A imam dolje u specijalnu obuću. Ja koristim specijalni benzin jer pticu ne možeš ufatiti rukama, ptica ima ogromna krila i pticu ako pokušaš rukama da ufatiš, ona može potpuno da te izgori. Ako gori, mislim, ako me shvataš, ona kad ja je koljem, mislim, prvo je šekirom, neka se ptica šekirom ubije po glavi, pa se kolje. A ja je sad zapalim i ona gori i ja kad krenem da ufatim 200 puta mi se zapale sve ruke što ima. Znači, fitilj papir, tako se zove, uglavnom koristi se za toalet. Zamota se ptica fitilj papirom, ako je mrtva, a ako je živa ne mogu je zamotati, no trčim za njom. Uspem, benzin! Samo moram brzo da nas kon ne vidi, jer može doći do... Ovo, ako je ptica, ona umire, ona ne može da pretekne. Ako je staja, ona se fata i gori i izlaze uzbuđeni seljaci.